U ponedeljak 9. maja iz bratske pravoslavne Rusije dolazi nam besmrtni puk. Radi se o velikoj manifestaciji koju Rusi organizuju povodom godišnjice pobjede nad fašizmom u onome što se na ruskom zove Veliki otadžbinski rat. Taj rat je, nažalost, za nas Srbe, pored borbe za oslobođenje od okupatora, predstavljao i bratoubilački sukob između partizana i četnika. Međutim, kao što su Rusi prevazišli neke svoje probleme, pa je tako logo ove šetnje crvena petokraka sa Svetim Đorđem koji ubija Aždaju, tako i mi bar na ovaj jedan dan možemo međusobice, nesporazume i sukobe da ostavimo po strani, a da se setimo jedne veoma važne stvari. A to je da su se naši dedovi borili za slobodu i da su u toj borbi pobedili. Sećajući se dedova, sećajući se pradedova, sećajući se svih Srba koji su se borili i živote položili za slobodu u kojoj i mi danas uživamo. Okupimo se i mi 9. maja da pokažemo da ih nismo zaboravili i da pokažemo da ćemo sutra i mi poći njihovim stopama.